Ka United Democratic Party mentagasngi kesantarik urempang arja arpusan kalap pelat patbah ikimat bat kinong rim baka party kayeng kijuban maniada ban pinne bat ban kentiu ya kejat ban riu trairi bring bah ki district council na kabinta ke election MDC syakayeng dorbar ke KHEDC bat JHEDC kabanlong ha arpuai tarik urempang arja arpusan ha kani kasngi layadon lang senior working president ke UDP uba Paul Lindo working president uba Titos Khan ki MLA bar ki kertong ki banyak khoni ke election MDC Rairi lembaga district council gila pengkre atas tiang kasih akaba hakani ka manifesto ke demi dan dikamat rekam dari kejuban rekam untuk ke parti gila kedewi ikat tu kat ni teliti mat ibede batka jingpen kubor ya ki district council kabede bat upur usam jong ke jalan kejing kentiu ki diulum traili kejing persya alo kejing tombor kejing semu bat tombor ya kiri ki dustur ka sensya kada ka bakut ka koi ka tia ka kum kejing sumar traili kejing kentiu ki kian aga jalan kahok alo ka kandau ke siap bat kimako kandau kejing ada ya kemarian bakakut ke sumar kejing pelong aino ya baru kiri ki dustur ki ima ilaka ki paper kejing te alakam ya kejing wan ru tetap jong kibar jela ka khai ka pateng bat kiyo pihak kejing pengklan ya ki yin kasari kejing pengklan ya ka pladan ka jong ka council kejing penteri bahaya ka ans naing lagi ke building bylaws alor kejing penne ban kentiu kiri dustur ka arts and culture mereka mako ka district council kini kilom kimat kiba kilabu agani ka mat rekam jong ke parti tekan dia ngasuka ban mai phang ba wat ladang dot susu kini kimat kiba kilabu agani ka mat rekam dengan suka ban highlight city ba ke ba ka parti UDP hakapor ke Pakayalam ya ke executive komisi apo district council kala deble ban penne pensa ya ke rukompat kendau bat siap ngilawan ra ya ke Land Act Regulation and Administration of Land Act 2021 kali hi kala pen scam ya ke rukompat kendau bat siap kejungi kongkasi kara abede bat upur sam na kalian jong ka parti ke isi tu kopor ila form ya ka komiti ka bakerpang ka boundary committee ban ila ay ka full report sa ka government aga bede bat ki jaga ki kita ki kot kisla ki bede bat ki khaput ki jungi khamtam gitu ki jaga ki badan ke jingi kaja bat ka asam ya kani nginang yai budin khamtam ha ni ka phase 2 jong ke jingi penbet put apre ka sarkar asam bagmelia na kalian ka jungi yang baik kata kana urim ba uput usam di lima udi uput usam jong ke jela kita ka dikestan ka ba na kalian ka parti rasim na do besdam susu aga bedai bat kumno ban penklan ya ka hukum sumar trairi lani ka sumar ai dawai kasi na kalian ka council na do islam ki bala alim ladep snal pa ka ladep don lupa kata ka traditional medicine commission idan di parti ibangai i manifesto ibadang keren ya gani bagi dang mundur ya gani bagi dang temu ya gani ban pelong aja na ya kong sumar kasi ka bangi na ka parti UDP bat na ki MDC ki jungi aga por lagi ba lening ibai lo kompetisi am to por nila dep form nila dep sna ya gani ka commission halo ke bedai bat kejing sumar tengah ya gani nginang pengklai bat aga por ke isi jong ka UDP nila ai sendan da ki sernon lagi ke certificate ya kinong ai sumar kebat bat ya gani nginang pen scam su nang kentiu su habede bat kejing kentiu ya kejing sumar jong ki hasi